maikaire atia timu ya mufira wa maguru ya Gacatha FC niyo iyukitie uhotani thutha wayo kuhura timu ya Kanjo Wazee bao 2-0 betekaini cia Njuki-ini kaunti-ini ya Kirinyaga. Ni muthako urehete hamwe mbeu njithi kuma matura ngurani wodi-ini ino itanya inene ria muthako uyu ari kunyitithania mbeu njithi aya hamwe na kuhukia uhuthiri wa dawa cia kurevya matura-ini. CC wa mathako kaunti-ini ya Kirinyaga Dennis Musimi akiuga thirikari ya kaunti ya Kirinyaga ni ihotorete hari kuhura njeki mathako na njira ya kuiga keheri-ini kigina gia kunyitirira mathako. Kutana na timu za Nyeri, Nyandarua na Murang'a wiki ijayo, na ni matarajio yetu kwamba tukienda huko timu zetu zitakuwa wasindi, na kutoka hapa tutaenda national level, na ni maombi yetu kwamba timu zetu za Kirinyaga zitaibuka kuwa wasindi, si ndio? Nyumo nengatho ndiracokea na ngacokeria mweshimiwa wito Sedi ngatho ni undu wa gwiciria jesi ya Njukeni na njira ya bata na ya magegania, na kanyitirwo ni ngavana wito ani Mumbi wa iguru nigetha tunyithio unyi wa njovi kwi anake na maundu aria mangi kwi anake teguo, na nigetha anake aitu mekare me agima na me focused.